Ka Central Executive Committee ka pertama jong ka seng KSU hapa ka jalam jong usamla lambak star mangar bolong presiden bat kuwi de kinong yalam kalalik menya kendu ya ka isi ka pertama jong ka KHDC hapa ka jalam jong bak penyat sing sim banyak keren ha ka bun kimat ke bedai ya ka ri ka jaj benriu kuwi ni kimat ke bale keren ka long halor ka lentiral ka bede manwat hapa mekhalia na kalyang jong usi ya mo bak penyat oleh thu mana kalyang ka tsungsel kat ba empat don kilat kelti ni ki angi babiang menyada ya ka jon kathak ke bende kanam sya satya ka bana kalian ka isu pat kala ong ba dalele ru ka KCC kam de ban ai no sine ban ai jungbet la kalong ka rel kit briu ne ka rel kit ya ki mar namar ka KCC ka ong ba wat ki trok ki baket ngi mar ki nang don ki briu ki ban kathak na ba chla ko ipat kamat ki bekran kalong halo ka jing ti yurin ya ba ka kalian ka KCC kala ban ya ka KCC ba dalele kam de ban ai NOC satya ban ti ya ni mar po khandau kau ipat keberatan kalau halo ke amendment jaga six schedule hakabana kan ke KSU hadu menta kala ong bakampat yo setiap kan no gejung pentip bat kebyu nak kalian konsel kapayo jing tip e halor kami kimat bang pat kemau no por support kan dei gasin ko thmai ka kom wan kendu nak kalian kosen hari aman wa senti nunu si thmai juan pat kemau in bilai tele ka ba kmat tam ni pen kemau tolong ba kum ya kan rem ba ka seng ga yang bros kata kalong bagi om harkit hodang MTM sepagai sugar ni bagi sotu hi kadu kawai busin ban ya chakmat busin ka habjat bang banang ni kum taka yeng papan panjing bet ya ka NOC ya chakmat tingli i kisnam bang manswa aleng kosel khamlong no seban ya chakmat ti uranium anda ini kindia snam ni lai i ya kundu no por sport pat kani ka dikudu tas ngiru ni sultanat ban yang konsel kadang yebat dia cuban lak boleh keren kisnam bang manswa bagi teman sekam bagi ni keju komlong koman agar jung penyak kam ni dasar konsel kan ye peteng kum tulong kum dia keren ko sekata di bat ka ar kalong ba de pipet sepang ka junglong cuman ki jing ju pensau nak kalian koseng nak por sport ba ingkwa ba kecak tunjuk trap ni kan long kum takalen sipai ingkwa ba ka council kan hap sotu hap perkhat na bang yuli i bun ki jingjia jingjon jingbun ni tem juki supai bang ju oslo na por ka jingwa chaka ni supai fer ade kanu ru i ba sedang long agar sepa sarum pat sene dan kalian juga steng ni cepat sni perslom tak sni bat ni so kemen ban yang council ko om kamlong kerti na kakam kan hap bicar bat ni sotu ba council som ya sekhmat tu kan hapan pet bian pabian nabar ngempua bagi jaka buta po juga bring terap kendralong seden sampai kita kemat ke baa ke bangi sultanat merliang ke council ke kubur kata bat ke balai khamtam siyo sngau ni kisngi bat ni i na por support bun gi keren wat ke diang sarkar India ru ke push ni ke kam ba ta ke tiral ke koi no support ke jala jeng ini kalian ke seng lah keren ke basai ba council kambet ke dondang ban ai LOC kat baga sarkar dia keempat tiang dari kam ke di nagaliang ko selu ni sultanat ba kadon harju ka kom pakhat badan ka naliang ko seng ba gi ong bagi don kam swai ki ang se kren ni tira di kani kede ka kebo basai ba si sokar jalaru ba ngi la ju snow ur ni ka kam bat kede ka kebo basai ba sorkar tangkapkan bahas bun sorkar ba kalong agresif bandai budin ya kata ka resolution halo ka LP kam di korek ban terikam ton tira ka sorkar jala ba sorkar India ka ya gebor tinggi pembansi habis kailang Hamadan tak ada rumah kalau itu. Kita ki alai teli kimat pangi persau sa ki ani ki isi batmai bat kajing ya liu jumbut kajing keren kalau positif bat kani kamdai kasin panangkong misalnya kendu biang dik singi jagoi pat isu beper bangi keren mata ki ba kamlong ala ban ombangan pala hiban patailut nama kidon ki benta pun kapan nang ya ter liu jumbut kapan pet nanti juga anduk bun ki bang kapan ya keren tiga sangyok banyak selok ni si manwan nam tak kunu ban pan ye ki kita ki benta ki ba ikum ko chat bring angnut ba kum kaseng angnut ba nang ni ki ban kha nang ni mi nam ta banyak da chat tu mi kali ai ko office ko jong hi ka jin khang tadap ko si al ajar ka prai ko office sapo ni kan ba sulong ni ka jala chui ka dei tang sipenta kunu pan thami ba ba kanam ya su sakma andai in crowd reality ngon ong pi umadan pada haduk mata ki sedang ban tenru na serum berseni. Ikani kecing persang ni jong sekarang dia ban ong ban yok pi niam na po jela juni kam samla song hai. Ni la ban ong bakam samla pau sebat ndai na po kayat. Baginya serum senang kentam di bentang ni jo sengok. Ban yo di report ba iwan ki breu central sekarang dia jo selok
boleh pi khang persa sa banti niam ya slok pi beri tu kita di slok itu kita rayeng kita ray kendau rum ta ter bat wan ong bak ni kam kenja mereka kam napuk kaya bat der lo ta kenong rem ni juwan pan kemau sa ka district council nak por ini kamat ke ba na liang paseng la yang rangba nak por sa bang ong MTM ombet penta pati yo niam pok ke jala ka bat kawai ru kung yo ban yakran ta si khamtam kayat kini ka second phase mata go bat yakran put sam adu ka first phase ngi ong ba ka sarkar jalang ka dai ben thuplang sekong je lai tali git council hatta ki committee regional committee ka ba ar ko na ben thuplang ti kirang ba snong nek ti snong bat badai ben sakta tu ni pun bet sam ngi lapan snow ba sarkar na liang council kan sa simkia ba kum yo khobor ko long ba ani kan ti mata na liang ka sarkar kan thuplang ya ka district council atau regional committee bat ni sakmi benya bangi ong ba council kadai ka sebentar ka tiap ya ka jenglong jeman kaput ka bakduk ki et hima bakduk ki rang ba snong ba fer kadai ru kamram jung council ya kan pasau sokar ji ajmut nam tak tak jung penbet put pembisam kamdai menwara ka jing dunong hang dai ka mara ka jing sengan ka jing bet jing biang ba kamtam ka jing bom dai ka penjau mat ki kodok senam ka song di kaput balong pinong bat pinung yada yo sam jong ke jala jungi mentana san ko ni kesa Abi dai bat ka state. hi dengi kran phang ka ILP isu ngasngau ba nginam la bat keno tang yakti kaman bakti ka dia kani ngi ong bak sokar dia ro ka persang bentuk cia thai ka kam kum golong ka sokar jala ro i ka lek ngasngau yo baro akli gibor di hapan sen kren nak basai supaya ba jong jala jong jai pering kren tu sini lak em na hot terikam ka di bo jala jong te ka bas si ru su kolong ba na lor kini ILP berlapas resolution ha sem ajak nai pat tin kasir kum ju na lor kata widon sekene MRSSA kadai ka state act pas long do senang ajak country de kani ru ngam tip sanu ko sarkar ka bu pa sanu sarkar ka penterikam ni kani sipor ka ong ban plino tak kedok thi ko umling kena kedok talasi mendar po sika talasi kubet ting slow ba ka komlong kuman slow ba kita kinong to an ba ba lapon ko kumuhor kadai ka por yaki ba ken pentikna baki an kunun ban pek kami benia ba kam tam ban perking ban talasi jeung warung thap cuki power po hap po jela jungi ke ban klah dang sian philong i thi po khaput kita ki khabang lagi rung ti ba pau ketang hiu prangut ti ba ki taki BSF di Yoban. Kita barung man kasngi pada. Jangan subuh kata ka jeng barung kertap di mendari po jela jungi kamdai tang sisien ni tang sibana hendai kelong man kasngi. Padi kapor sokar jala bakendet penriu. Lada kaji sokar jala kamla petrikam ki anti lada ki don ki jingjia ki bakumni kumtai ngatrai. Sorkar kamdai bekeno po kun samla ki gitar. Sorkar kadai bekeno bak tegi seng balang kisim ka anyi ti hendai. Bagi raya up bagi anyi terkam hendai kem terkam ni masih apa terkam dak wi pat la nanti nam tak jing so sangan jong jaj menteri bojong celah pro Lada ke Manipur wat ka hap balai baka Meghalaya government jong yiru kamla ban le unta bi dai bat kani isu hi kemakran kong hot ni so thu ke Manipur lai sin lai wat hangi tang sisia andai ke ong ba dang up sang up tak jubab bak sokar dia kadang eksamen dan pulisa tak solution tapi pet tu korupsi kalau tang sislah di ke bas ngolong olong kita kinong yalam jong sa sarkar ti pore hi namtip di jon khmat patinami ya kata jing tho patang sisla di jing pas la kapas kosin ru ngoso khadu ka wai di jingrong agresif kita kinong budin kakap di kata jing keliba kadon hok song rem nam ya ka sarkar jala jugi ban pas biang resolution ngoso ba ajubab sarkar kan jubab kamram jungi galong ba kale nung sarkar jengkwa jungi ba ka ILP ke ben terkam po jala jungi abi dai bat ka railway ngi yo iba ka train ma te hato na kalyang jong ka sangki isu pidan iyo ban ong dai bat kani di jong ka ka basai sarkar ba nailong agresif ban budin ya ban budin ban ong bangi ben terkam no ya railway po jala jungi ban ko ringi kran ka basai to long agresif put jumut tang da kawai kita kin rupungut ban penting kena ba ka terkam anda kata ILP kalau terkam jala di sesong si emir jumut lagi pediang dan pediang itu tidak bakal dipujat po jala cumi dari zaman tanah kalian juga seng di keren de baksai yang baik em ngenam pediang ya kata ka
kalinar bahkan ban rukjat po jela juni fi itang kumpai karalu fi taki nubai nong hap fi bawan secala juni barung man kasi ndai ki wan ke do teng trok ket mar ket la kita ki mende te mudur stakar karel ken ket yu hot ken ong ba te jang tanah tak karel tu mar rai hadu ko wade karel ket mar ke beriu kemare na ju tau turak ini kran ba sai sorta kolong na ile kai ya ka jingsong sengan ju beriu bat kongsan kolong pensengan pentikena soal jingsong sengan dekian ni sekren kita ka jingsuk ba sorta ka Kawai mo, pek kawai dia mengenai office sebenarnya ni. Nering ni haban tip penstru pa UCIL lah statement ke jongka ko ong temporarily shut down the office in Meghalaya. Namun i shut down tang sipor. Berhadu mentahi hidang ong baik pa hidang yaiwat kijingbit na ki bor ki badi pek ko jela Meghalaya penyo bon klong uranium. Marapok website jeng UCIL hi kini ki uranium ores ki badan hangni po Meghalaya kidang day hiti future project sempat beng hadu buta ya habai day ba railway pan namar ni kala dan kata cengkrang pembalak keren do prime minister ban connect ya borok ki state capital sebab ke Delhi ini sngau ba nadu menswa nadu kinong alam gijuri por menswa ki ba ngla persya egal tiral ya hak banang sudap ja haus nam arhajar khat nyoru ngla persya egal tiral but life sangut di khot jong ki isu la shong di banai po jail lagi sepangut la syatwat bun ki balaman sauru but dari ba ka sarkar ka penbor man wara biang kata kalen tiral de bi haban repeat biang ke belajar wa arajar kan nyau ngim dan jing ting ngim dan jing salia ban repeat biang ke ju minta kesengi la dan ke jing kendu ke bakal tu bat ka kenuhun seng balang Kasi Students Union central body bat nakaliang jungiru ringkat by deputy CM bat ki EM ila idon lang hagani kecing kendu bat ki kidon kecing ekran kebaidai bat ka isu bakum ka Kasi Students Union kaju penken mau kebenikong ki penken mau kebaidai bat ke mat uranium kebaar ka lintirel kebalai kini ka 6 schedule amendment bat kiwai Bagi pai abidip ka mat mengikran Jepang uranium na kaliang ka jungi kum ka executive committee ka bamenta ngila kran syai syaki ba na kani ka isi ba thmai menta ni yang persya ban ai kanu ka jingbet ya ka state government lan ya ka central government ban explore na ban ti yung ni marpo khndo uban long ka jing ma yiki pai ba basa aktivi chaka bat kumjo ru ban kata hakalian koi kakia nam taki nong shoshno kebaar pan ngilapan ken maru yaki ba ka isi ke bementa bat ka council bro kawai ni lashim na kawai ka rai ba ya menta ngimpat ai kanu ka jingbit leni ka concern ne ka NOC syaka Ministry of Railways National Government of Meghalaya ban sya ya kanika ministry ban te ya ka lintirel hapo Meghalaya tat ondala penbet da kumwei namar bangiru ngiyeng bakat bempat don hi kinunu kilat jingyadai ki brio jungi kita ki mechanism ki ba pair ki ban yadai ka hok long brio man brio ya ka sinsyar khadar ki shnong ki thau ya ka ki babun ki khndo siap ngi so ba kampat long le si yamenta ban ai jingbit ban te ya ka literal kabalai pat nilai kerenru syapangka amendment jong 6 schedule kaniru kadika wei kamat ke bakong sanbha wat yang ngiru kum ki member support kanika yeng baro lai pungut ngila judan meeting na kapor ban ya keren halo kanika mat bat kum mangila ban suthu ba nakaliang ka sarkar India ru kala pha ikikot kisla ban kam penkeloi le se ban yo ikijing ajing mut na ka state haka benta ka bakhaddo final stage te namar ta kataw ni kum ka executive committee bathmai nadu haka isi ka ba ningkong ka bingisyong haka apply tarik new jalio nilai keren ya kanika matru banginra ka jimpin snow syaka state government ban putin habide ki kot kisla ki bawan na ka Ministry of Home Affairs habide kanika 125th constitutional amendment ka bahab lang jo 6 schedule te habide ka kani ki bobon bah ki jingdon kam le si ki ajing mun
but kiba ngin hab bandang ya kendu biang le se hakan ni katayo banwan ya ka state government but ngit scam ba kan ni ka jing kendu jungi kan dan ka jing mut but jing mentoi na menta ka state government bahkan pediang ini jing ai jing mut jungi te ni kwa ru ba ka jing kendu jungi ka isi ba thamai ka state government la shim tayo habai dei ba kan ni ka 6 schedule amendment ni kwa ru ba ka state government kan khot no kham kloi ka meeting jong baro lai tli ki ADC po me ka dia te kan ni ru de ka wei ka ba ni kwa bat kerpat ni kendu ya ka sarkar jela limba i deputy CM i babat ka discouncil affairs te kita di ki jing kendu jungi bat nak yang jungi ni kloi benya trelang baka kasi student union ka wan shakmat ban ajimut namta ka jing bit jing biang jong ka jing ya be ya renti akasin syar kadar kamtam ha bade kini ka schedule amendment but kini ki we ki mat ki ba kongsan kita di ki jing ya keren ban ya ka district council ban ai no ai ta ka NOC hoi ngidang shu shimti kumne ngimpat yo haban pe iki record sebabun let's say da la yo ban shong office tikana mentar singi la kut kan ni budget session singin sakot iki review meeting jong ki departments ki pair po council ringkat be deputy CM ya ka ban yo ban review lut baro ikini ki kam ba ka isi ka barim let's say ki license kala ya balada de ki ban happen janai happen bash issue happen clunch issue but happen stat issue ki kamru ngin chim hakani ki isi batamai Tangsian ka